Jam e kisi e moɗon no ko kala kaciti ton sayji mon hitturi fi humpitagol ka Bantingel TV. Mais salminion menginion ko sadi moɗon ko to limon ka page menga e nde jumare sappo e ɗiɗi lewru décembre 2025 haray hiɗo ngeli jumare kali wona ko yituduɗen fiyome waw firtande on kumpite ɓurɗe hittude feƴƴude nder yontere nden ko ɗum yitindini en ɗo hande kadi kono ɗo en fokkintinde wonata komi watti e sokeje mon kumpite ɓurɗe hittude ko firteten ka journal men ɗo kon haray o grève e mana do hollugol mettu bernde ko fokkintini do kanyum be syndicaliste be woni ko naadi tallal lakkeji fota ko wona seeda baytima do haray e o talata yawtudo 9 décembre 2025 ko jiwo jangana kujo makete do kajjatu suma wondo wadde 10e année woni do ko lajjal mum huubi e battane on grève don tigi ko honno murandum feƴƴiri wonay ko me wawi wattude dum e sokeje mon ka journal men do feƴƴen don hollen fayin tallal lakkeji kanyum on grève mo syndicaliste be ben fokkintini ka tawata si feƴƴi ko tawata on jiwo lajjal makko huubi kon haray kadi ko telema hamdallah wonno ko jogotira yaltiti ton fota ko wona seeda dum don non ko hakkunde e sukabe jangana kuube hannabe do haray e kanyum do o tedda pade en imminanobe do fi senditugol ben don ka tawata e nder dum yawro ha payko e didoy e be barminabe fota ko wona seeda telema ka koyde murandu no feƴƴiri don kadi wonay ko me watti e sokeje mon ka journal men do feƴƴen don holle wonde ma ka tawata do joni haray hino manki telemma jonte tati do e o pongotiral fi ko humodiri e wote fi jullere laamu ngun hewtude ka tawata dum no sati wadugol nyande e no gay e jetati lewru o décembre haray do woni ko eboje kesse ƴetta fi ko fewti do none no wote den yarata non dum don non haray halfinaabe kanyu wote de woni ko holli wonde ma hutorgol téléphone portable jidin telemma ka wirngalloji haray e galdo dum don hino tonga hirsake keru morando no sifori wonay ko men firtani on dum don kadi ka journal do musibbe be ko tobbe nyane den ni wato wodi to en tinde joni firte fensite misal mintinyon en honori en adoray hido ngeli do haray be syndicaliste be hino jonindiri juude do haray fokkintini o muradu grève e mana do hollugol mettu bernde ka tawata ko woni hore binde mun ko tawde hibe landiti do o tobbe ndang e gouvernement ngon e der dum don non haray on tallallake hino o jokkiti tun hino duuda baytima do e o talata yawtudo nyande 9 décembre 2025 haray do ko jiwo makete do kajjatu suma wondo classe 10e année woni do ko lajjal mum huubi e battane on grève baytima hido ngeli hari ka saheji sakkitori do wone do ko élève be benka école publique ji e mana lekkoji di yobata din wone do ko yalti tawde kambe be jangali be yahana haray e élève be ka l'école ji privé e mana ka yobete don ko nder dum baytima do kambe l'école mabbe on yahanama e ka tawata ko l'école marketé do haray groupe scolaire la haute marée 2 wonno do ko be ka e fuddi bugede e nder dum don non kanko huli fota ko wona seeda woni ko yani e mana do wadi ko wiete e crise be ƴettimo don be faala mo nawrde telemma ka laptane ratuma kono on jiwo woni ko lajol makko huubi ado haybe hewtude ka laptane ton ko dum do wonno ko woni e dagini haray kanyun to e goddo e ben syndicaliste be katawata wori hari hibe satinno wadugol do o tintidal mola nangal fi ko humondiri do e ndarugol ko honno pehe yettirte fi ko humondiri e din muradi mabbe don e jural golton gol fayin no mi holliri on non ka honorde haray kanyum on talata don tigi e 9 décembre 2025 wonno ko jogotire molanade yaltiti kadi do hakkunde kanyum tedda pade en hannabi e jangana kubbe dum don no wonno ko wadi telema hamdallah ka tawata donc do wonno ko jangana kubbe yaltino hollude mettu bernde mum e be ukkondiri don non kambe e tedda pade be haray imminanobe fi do haray ndaragol ko honno buttungu tabitirta e nder dum don non tawde hari suka ben hino bugade kaaje tedda pade en kanyum kadi hino fellude ko wiete gaz lacrymogène fi ndaragol si tay woni waway e senditugol ben don wonno to ko payko didoy woni ko barmina dum don no wanno haray telema ka fana e mana e 14h katawta do haray debbo go hari hino sediti murandum e fewndo to ko kun payko ndo haray e makete kundo e muktar aso e markundubi sappo e
jobi yanayno fendo ka dambugal makko kun don non pay kun ko gedaljo be makete be Alpha Umar kanyuma e bari haray non kun pay kun wonno ko wari hanka dambugal on debbo don o woni ko o yani ka tawata hari mo wiide wallelan ko dum wadi si nyokondobe amen ben jonni kanyum sonna jon kongongol ka tawata woni ko wawi sifade ko honno murandum fejjiri e yewso makko tigi o holluno e di kongudi do ko telema hamdallahi secondaire hari hibe mobi don ka tawata menen kadi meden etade fi ndarugol ko honno men senditirta be baynon be woni don haabe ya jangana ko be kanyum kadi ari tawtibe don be nangi bugontirgol kaaje tedda pade ben kanyum kadi hayno fellude ko wiete gaz lacrymogène ko nder dum woni nande ko on suka don kanyum hewta o dogi be felli gaz lacrymogène ho sukabe ben foppo sakiti kanko o dogi o ardi telema bayo badi kala o wi wallela tanti be fellila bilandimo ko ndungo fella siko hayre hewtimo siko gaz lacrymogène siko honno on to mo wi langwanda ko on to mi kippi kisan mi yidi taxi motojo mo mi andindiri on don ari wallitila men ettimo men nawri mo kalaptane bayti mo men hewti kalaptane ton men tawno suka go kadi hino barmi ton min me sikkuno ko kanko tum barmi ko ba men hewti kalaptane men tawno on don kali suka hino wali ton on don non mi wawata andude tigi ko hondu wadi mo kono non o mo mi yaddi do kanko kadi ari ko barmo do ka koyngal woni ko sifi on sonnajo don e jural goto ngol non haray tinti dalgal be satinno wadugol kanyum ben intersyndical haray do wonno ko wadi yewtereji buy e der tinti dangal ka tawata wori be ndarno haray goddum e tobbe den ko ndarago konno weldintinta be baytima haray e kambe kadi hakkunde mabbe ton wona ko be feppi e der dum don non wonno ko be wadi yewtereji fi taw moƴƴintingol hakkunde kanyum ben syndicalist be e kadi ndaragol ko honno be gerdata fi hollugol mettube ndon si tay woni be jokkitoto e si tay woni be acciray non taw kono e der dum don den nyande tigi yande be wanno kanyu yewtere den wonano fos ko be darni bayti mabbe wino hambe yitida e hoorebe mabbe be anda si tay woni harebe darnay e mettube den e si tay woni be jokkitoto kon non be wino ben don kalsino faala yewtudude mabbe wonay ko be jabi dum be yitidi be yewti feƴƴen ɗon holle wonde maare ko yurmende waɗi e talata on 9 décembre 2025 ka secteur wiyeteɗo Kuba Saya ɗum ɗon non haare ko ka nder district Bikili ɗum ko ka nder préfecture Kindia haare ko accident molanaɗo wonno ko waɗi ton telema e 18h on ka tawata dow haare ɓe holli wonde ko camiowal ben e karum koye noddirte koye bambaji woni dow haare ko wawi e fottude ɗon ka tawata e nder ɗum wonno dow ko himɓe jeɗɗo laje mum wawi e huɓute e kadi himɓe ɗiɗo woni ko barmi fota ko wona seeɗa ko ɓuri ngalɗinde ko non wori jamaji ɗin ko tawde ɗo haray auto minibus ko wonno ko sumi han royti fayda ka tawata ɗo haray e murandu wonno ko waɗi e ngol lawol do haray e wongol hakkunde Debeleng e Kuba Saya ado a hewtude seeɗa Bikili ɗum ɗon non haray ko ka lawol e Koya Kindia Mama Sata Asuma on don do hare ko golle laftane on o woni wadde telema ka centre de santé Damakania ka tawata on don murandum fayda ko yeso makko wadi wonno ko sifi ko honno dum feƴƴiri mido fokkiti ni ko nakri kono me ngar men tawi accident hulbinido hino wadi do dum don non ko ka wiete don Bikili kono nun do hino metti sifade baytima karunku wonno ko sumi han royti mimme susata kono susube ben yahuno ndari be wila wonde ma himbe jeddo woni ko laje mum huubi don ngidon dido kadi woni ko barmi fota ko wona seeda haray non woni ko be jetta nawra telema kalaptane régional Kindia ka tawata e muradu woturu dum bawtuma accident o wadi wonno ko pick up wal tedda pade yehi kisan ndari ko honno jettirta fureji din nawradi kalaptane Kindia laptane on tigi wonno ko dagini wondema haray woni ko be hewtina ton fureji jeddi e barmube feƴƴen ɗon haray ko tribunal ngal fi ko humondiri e paykoy koy woni ko ƴetti eɓɓore dow haray molanande ɗum ɗon non ko nder communiqué do waɗaɗo ka nder yontere ɗo ka tawata dow haray procureur tribunal fi paykoy koy ɗum ko kañum se avi ngami woni ko holli wonde magilande ma ɗo hino tongana hirsana kekeru paykoy e mana do fayɓe ɓe heɓali duuɓi 17 haray e hewtirgol e ɗi nokkeli fijitirɗi haray noon ɗin nokkeli fijitirɗi hino tawa
tawa wano barji maɗum do nokkeli ka amete maɗum ka dogo ko wiyete maison close maɗum ka do haray ka sera candi e mana plage ji ɗin har naɓi do ka salle de spectacle ji hare noon ɓe holli wondema nde eɓɓore hino tippi e fi ko humodiri do e tambitagol to haniji paykoykoy e kadi ɓurtugol to haray hiwgol kañum paykoykoy ko ɗum waɗi so tawi tribunal ngal fi ko humodiri e paykoykoy hino torti do haray e yeesoɓe halfinaɓe banggal paykoykoy mawɓe paykoykoy jonnidirgo juuɗe fino nde eɓɓore wawire e tambitorede ɓaytoma ɓe holli wondema gilandema ɗo haray e newnanaka paykun immagol tun ya e nokkure tawa on ɗo wonda e goɗɗo maɗum yaltugol ɗo jemma haylo hara wonda e mokobajo feƴƴen ɗon fi hombugol kumpite men ɗen no mi holliri on noon ka honorɗe ka tawata ɗo hino luttitenen haray jonte tati ɗo e pongotire fi ko humodiri e jullere laamu ngun hewtude ɗum no sati waɗugol ñande nogay e jeetati décembre 2025 haray direction générale kañum élection ji ɗin tigui ɗum no masira DGE woni ko ƴetti eɓɓore molanade ɗum ɗon noon ɓe holli wondema haray e hutorgol téléphone ji ɗin télémaka wirgalloji hino tonga hirsake keeru haray noon e ko o alkamisa 1 décembre 2025 woni ko kañum monsieur Mohamed Ali Condé ka tawatan ɗon ko conseiller juridique jo télémaka DGE ton woni ko waɗi nde yewtere ɓe holli wonde makko woni hoore binde hamɓe ƴetti nde eɓɓore ko tawde woto sakkitiɗe wadde ɗen ɗum ɗon noon koko humodiri référendum on haɗi jamaji boyi hino hutorde téléphone ji mum ɗin yaada e mum ka wirgalloji haray ƴetta mbodo kamɓe koɓe windi ton kon ɓe naɓa ɗum ka réseau sociaux ji ɗum wona sombo haalu lawil ton fota ko wona seeɗa ko ɗum waɗi e ngal ɗo ɓe holli wonde makko ɗum waɗi hamɓe ƴetti nden eɓɓore ɗon fiido yo taw hara mo kala mo wotanta wo ɗum ɗon wonay ko woni e sutura musidɓe yiɓɓe e ardi ha ɗo fi ko humodiri kumpite ɗen meɗe weltani on ko accito ton conseil ji mon hittude fi humpitagol ka Bantingel TV haray en yetidi e sahi jaro e ɗin fiyo me wawon e firtande firoje kumpite go wassalam.